500 konja otprilike u Golfu i 650 kao što smo rekli u Nissanu. Baš ide to važno. 2.5 naravno na kvadratu. Vučković Beki je 135 M, Turbak sa 420 konja, a Hudekov 7R, naravno Quattro Turbo i nekakvih 400 konja, 12.0, 12. Sad je sve ok, sve radi. Kakva prekrasna slika sad tamo dolje na cilju. Skoro 150 takmičara, druge trke u sezoni u Osijeku. Prvi put da sam na stazu došao kao takmičar, a ne kao snimatelj. Mada mislim da sam i ovako dosta toga zabeležio. Mali broj gledalaca zbog obaveznog BAT testa na COVID-19, ali zato mnogo vozila u najbržim klasama 11 i 12 sekundi. Jedinstveno za ovaj Osijek, većinom ulični automobili, Audi, Volkswagen, BMW, sve manje Pro Drag vozila. Ovo dvojica su među najstarijima na street race. Ubedljivo. Jel ti imaš neki novi projekat? Imam, možda kupim, ali da me ne zna Korus. Aha. Prigovaraju. Da, vrati se nazad. Ne. Kaži mi, kada si je prvobitno prodao, za koju lovu si prodao? 9.500 eura. A on ti sada traži? Nije mi još ništa rekao, danas kad dođe ovdje rekao da će mi reći, pa ćemo se tražiti. Dvojica malo čekaju na startu, boje se svog probijanja, nekoliko tisućinki, dovoljno biti prebrzi, sve izgubite. Vidjet ćemo sad kako će do kraja, tamo čini se dosta izjednačeni, to da je pista malo. Šta je sad bilo? Nešto se poremetilo. Šta se poremetilo? Vjerojatno varijabila, pošto sam menio mapu današnji dan. Vidio sam promenio mapu, stavio staru, ali sam pomerao već varijabilu. Pa sad tražim gdje je, pa. Aha. Idem sada. Dejan Živanović i Jasmina Gredić su nama na stazi. Ime, prezime i iz kog grada si? Tihomir Ruman iz Osijeka. Kada si prvi put krenuo da voziš street race? Street race? Pa ima već 15 godina sigurno. I onda treća? I treći je trebao biti M5. M5-ica, ali tu sam ja kiksao malo pa sam krenio prije semafora, jel? Aha, znači adrenalin te opalio? Malo adrenalin, malo namještao lanč i kliznila noga s kočnice i pljus. Krenuo je prije semafora, uzbuđenje želi da... Finale klase 12. Siniša protiv Kuzmića. Bolje start do sada je Kuzmić sa svojom četvorkom, a Siniša to pokušava stići, čini se da Ljubo gore bježi ispred. I Ljubo brži da idemo vrijeme, je li sve ok? Je, 12.0, Ljubo Kuzmića, svaka čast. Još upoznajem novi auto, te ispadam u prvom krugu jer sam prebrz za klasu 14. Odlučujem da vozim klasu 13.
pun gas, pa šta bude. U klasi 13 bi se nije uključio launch control, tako da je porez bio neizbježan. Vozi nam protiv Đuke, našega protiv Aleksandra Đukanovića, njegove S3 sa brojem 114, nekih 300-tinjak konja. Naravno, kao što smo već rekli nekoliko puta, najstariji takmičar, natjecatelj ovdje na našim trkama. Izmjereno oko 300 godina Đuki, prema zadnjim informacijama, nismo još sigurni, ali tu negdje uglavnom najstariji takmičar. Đuka brži od Hermana, ali probio klasu. Đuka sad vozio 13.8. Vremena možemo se samo malo strpiti, evo, i nadati se da će jake snage Autokluba Slavonija uspjeti gremline iz sustava za mjerenje i da ćemo moći odvoziti ovo do kraja. U pauzi... Pazi, nemoj muđeš u kadar! A gle, ovaj fakat sletio tamo, ja sam se zezao, on je stvarno sletio na pistu. Da, krenemo sa peharima, podijelit ćemo prvo znači ove prvo vozače, onda klasični street race na sekunde.